Senazi. Yes. Pamwe ma intro amene mchitanga pamwe sunga ya muda utanga. I'm gonna issue about number 5. Kamnezi mslangi sisema batira ndira mwabuzi. Kuna ma octave ba. Ma octave mungu abata se. Makent, tunatu makent se. Nuko na kuibata flat. Okay. It's just the same. When you put number 1, number 3, still number 1. Oh, mogari zari separate number 1, number 3. So matangira ndakaita sara yandi. Beshandisa iwe. Saka ndakajaya mfunga nyepini usanga soka. Saka mwanita ni moguti. Engiri pasipa panake. Yangu fana tumbo tsogele. Right, tumbo ikat.